Oke, teman-teman. Jadi hari ini welcome pertama sekali. Eh, jadi kita akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis yang bernama Autorem, sebuah narasi yang baru. Saya yakin mungkin teman-teman masih pasti belum pernah mendengar soal konsep begini. Jadi di sini saya ditemani dua perwakilan dari company Autorem, Miss Mia dengan Andrew. Andrew adalah CMO dari perusahaan Autorem. Nanti mungkin Andrew akan berbagi sedikit sharing. Jadi pertama-tama kita mendengarkan terlebih dahulu konsep Autorem seperti apa yang akan dibawakan oleh Mia. Oke, Mia, maybe you can start now. Yep, yep. Okay. So, selamat petang semua. Okay, so terima kasih Vijay untuk itu introduction. So, saya Mia, saya ialah BD dari O2Rep. Alright, so hari ini saya akan berkongsi gambaran keseluruhan dan konsep tentang O2Rep lah. So, okay, baik. So, before kita mulakan, okay, so apakah what is O2RAM? So sebenarnya produk yang kita ada di sini melibatkan pembelian dan penjualan stablecoin. So sebelum kita memahami produk ini O2RAM, so mungkin saya boleh terangkan dahulu kenapa kita nak pilih stablecoin. So setakat yang saya faham bagi uh, to many people, kebanyakan orang the thing stablecoin mungkin sekadar digunakan untuk transaction, membuat pembayaran atau trading saja. Tetapi bagi kami, O2RAM, company kita, stablecoin sebenarnya adalah satu produk. So, sesuatu yang Sorry, boleh kita, sorry, sorry Mia, sorry ya. interupsi. Ada yang minta mungkin maybe kameranya dibuka sebagai presenter, maybe you can see. Is it convenient for you? Open the cam, you mean? Yeah, yeah. Yeah, 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 sure. They like to see your face. Uh, okay, okay. Okay, Oops, can see? beautiful I can lady. see you. Okay. I can, Yes, yes, okay, I yes. can see myself. It's okay, right? Okay. Okay, so hold on. Mm, hold on. This. Okay, so tadi where was I? The camera Yeah, still off again. uh, is it? I think when I share it, oops, is it okay? It's so weird. Can you see now? Nampak tak? Okay, right, I think. Okay, so where was I? Uh, untuk itu stablecoin to many people untuk membuat pembayaran atau trading saja. Tapi bagi O2RAM, company kita, we think stablecoin sebenarnya adalah satu produk, sesuatu yang boleh kita gunakan untuk menjana pendapatan, like to earn money, to make profit. Okay, so dalam dunia kripto ini kita semua tahu bahawa kewangan tradisional ataupun ada apa yang kita panggil sebagai old money. Okay, sedang bergerak ke arah new money. So old money ialah traditional banking and then new money ialah digital finance, which is stablecoin. Okay, so new money yang kita masukkan di sini stablecoin kan. So kenapa stablecoin? Sebab you can see here sebab stablecoin boleh menyelesaikan banyak masalah yang ada dalam sistem kewangan tradisional. So disebabkan itu jumlah transaksi sini daily trading volume juga semakin meningkat. So here you can see itu daily trading volume already increased to 100 billion. Yeah, even more than Visa transaction. Yeah. So, jadi apabila kita bercakap tentang old money, which is traditional finance, dan new money, kita boleh lihat sini comparison. So, you can see cross-border payment fees process. Yang proses untuk traditional banking yang lagi complicated, ya, yang banyak dokumen you perlu submit, yang fees juga tak fees sangat tinggi juga lah compared to digital finance. So kalau you are very familiar with stablecoin digital finance, mungkin you tahu itu fees itu proses yang lebih convenient mudah sikit, itu fees juga rendah sikit lah, cepat sikit lah kalau saya nak transfer money untuk ke Indonesia bla bla bla. Cepat sikit lah, saya hanya perlu itu wallet address saja, tak perlu ambil bank account full name bla bla bla.
Yeah. So inilah tadi kalau kita kata like let's say for example kalau saya transfer money untuk Indonesia itulah cross border payment kan. So jadilah sini cross border payment size market size juga akan semakin increase lah. Sini boleh tengok itu amount market size sudah reach 1 quadrillion. Yep. And then di sini you can see kita ada institution besar macam ni Apple, Google, Airbnb mereka sudah mulai mengambil position dalam industri ini, dalam stablecoin space ini. So they already passed through all the survey phase. They are already in this stablecoin phase. Position themselves. So here you can see, you boleh nampak ini PayPal, Visa, Master, Shopify, Microsoft. Macam PayPal institution company besar kan, dia juga ada stablecoin itself. Macam sini, stablecoin, PayPal stablecoin ialah PYUSD. Yeah. So sekarang sudah banyak company besar yang semakin more and more companies coming in. Wrong. Okay, so apabila kita bercakap tentang sesuatu bisnes atau industri yang baru, sudah tentu akan ada pain point kan, betul kan? Kalau dia ada pain point, maka dia adalah peluang kita ada peluang untuk earn money lah. So tidak kira sebenarnya masa manapun pasaran itu berkembang, tetap akan ada masa di mana bekalan tidak mencukupi. So apabila supply tidak dapat memenuhi demand, disitulah peluang untuk menjana pendapatan muncul. So ini sebenarnya satu revolusi, I think, ya kembangan yang baru. So dalam ekosistem ini kita boleh pilih peranan anda sendiri. Yeah, you want to become a supplier, which is a penyedia likuiditas, which is a liquidity provider, or you boleh pilih untuk become consumer atau middleman. So consumer is the pengguna, and then middleman is ini saluran pembayaran kripto dengan exchange OTC. Right. So this one is the revolution ecosystem baru lah. So okay, let's talk about ini pain point. Tadi saya skip sikit ni. So ini yang first point sini, likuiditas tidak mencukupi. So what is liquidity? Not insufficient liquidity. Liquidity macam saya bagi contoh yang senang sikit lah. Kalau hari ini you hari ini saya nak pergi Singapore main travel untuk holiday, saya akan pergi money exchange untuk tukar wang kan, tukar duit. So saya nak tukar maybe 10,000 Singaporean dollar. So kalau macam ni saya pergi money exchange, tapi saya mau tukar 10,000, tapi dia orang hanya bagi 7,000. Sebab itu liquidity tak cukup lah. So ini maksudnya kalau saya nak bila saya nak jual tak cukup buyer. Okay, kalau ataupun bila you nak beli tak cukup seller. So inilah insufficient liquidity. Ya, likuiditas tidak mencukupi. So masalah ini, pain point ini akan lead to small issue like fees tinggi, itu rate pun tak cantik, and so on. And then here you can see difficulty deposit and withdrawal, and also risk management issue. Inilah untuk like macam kalau you nak tukar money USDT dengan fiat, kalau atas on P2P macam Binance itu, ini adalah because itu seller, itu owner money exchange owner dalam let's say P2P, dia orang itu fund maybe not so clean. Yeah, so they will have all this like risk management issue. Maybe your bank account will like be frozen and stuff like that. Yeah. Okay, so tadi saya juga saya mention about you can choose your position, right? You want to become a consumer, liquidity provider, or exchange, crypto payment provider. So kini sini saya nak introduce O2RAM. So O2RAM kita memilih untuk menjadi sebagai ni supplier lah, which is liquidity supplier. So liquidity provider. So kalau you, okay, because we think if we just hanya menjadi consumer, biasanya kita akan dapat cashback, discount, rebate itu saja. So ini agak passive sikit lah. So tetapi dengan O2RAM, kita mengambil pendekatan yang lebih proaktif lah. So daripada sekadar menggunakan sesuatu produk, kita menjadi sebahagian daripada infrastruktur yang menyediakan liquidity dan memperolehkan hasil daripada permintaan sebenar dalam pasaran.
So, apa yang kita buat sini sebenarnya sangat mudah tetapi pada masa yang sama sangat penting juga. So, O2 RAM membolehkan liquidity menjana pulangan. Dan peluang ini terbuka kepada semua orang, bukan hanya untuk institusi besar macam bank atau market maker. Sebab dulu dulu liquidity provider yang space ini hanya untuk bank atau institusi besar saja. Tapi O2 RAM, we found this opportunity and we have decided to open for public. So sekarang terbuka kepada semua orang. Semua orang, normal people macam kita pun boleh guna. So pun boleh provide liquidity dan earn fees from it. So kalau kita lihat pada zaman dahulu, so like all this bank only have the opportunities lah. Okay, so here we can see fokus utama kita adalah ialah ini. The first one is liquidity pool. So we build liquidity pool. So kita menyediakan sokongan liquidity bertaraf institusi kepada pihak seperti exchange dan OTC lah. This is second point. Dan at the same time kita juga kita akan we can manage your capital. So maksudnya kita membantu menguruskan aset anda yang sedang ada atau if you want to invest, you are not sure where to invest, then kita can manage for you. Okay, so seterusnya, next one, David Smith. Mr. David Smith inilah CEO kita lah. So David mempunyai latar belakang background very teknologi yang sangat kukuh lah dan merupakan graduate dari UK. So dia orang dari UK also lah. So dia sudah mula memasuki industri blockchain sejak 2018. Yep. And then he's been like very hands-on on this Web3 space. Web3 means this blockchain industry. Yeah, he was also a technical director in Dubai. Yeah. And then this one, O2 RAM didaftarkan di under BVI. So ini sama dengan Binance lah. Kalau you're very familiar with Binance, so Binance also register under BVI. Okay, sini yang 5 feature benefit advantage of 5 highlights of O2 RAM. So point pertama stable rewards, stable profit. So mengapa stable? Because kita bukan itu high risk trading macam you sell Bitcoin, you sell Ethereum, you buy, you do trading. No, kita bukan high risk trading platform macam tu. Kita hanya platform for you to provide liquidity and then you earn fees. And then you earn fees from it. So basically, kalau you ada extra money, you want to invest, tapi you tak tahu macam mana nak earn more money, so you can let's say provide liquidity untuk the market and then you earn fees from it. So this is more to stable rewards. And the next one, security. So kita integrate dengan 30 crypto payment provider. So dia company semua ini payment crypto provider, they are all licensed. So their funds are all very clean and their users are also from real users. And then the next one, kita ada transparency. So transparent maksudnya kalau you are familiar with BSC Scan, so kita ada platform ni called O2Scan. So we are very similar to BSC Scan. So semua transaksi that you made in O2 RAM, you can be tracked. Boleh validate dalam website lah. Ini nanti saya akan tunjuk lah website, akan demo. Okay, then the next one, kita ada different module earning opportunity. So kita ada passive liquidity passive, and also active liquidity staking. So kita ada 2 module lah. And then the last one is flexible. So basically, you boleh withdraw atau we can deposit, withdraw anytime you want. Kita dah control. So you have full control of your own fund. And then this one is transparency. They are mentioned just now. Tadi saya sudah kata ini O2Scan. So this one, the first two ialah platform kita lah. So you boleh stay after you provide liquidity, you boleh track itu fund bagaimana yang transaction, which transaction in the market. And then yang the last one, BSC Scan, you boleh track everything lah. So ini nanti saya akan tunjuk lah. Alright, so sekarang saya akan okay, Uber and Airbnb, I believe you have heard about it before. So ini contoh lah yang mudah sikit nak faham. So I believe semua orang pernah dengar. So apa yang Uber and Airbnb buat sebenarnya ialah menghubungkan supply dengan demand. So they connect supply and demand together. So begitu juga dengan O2 RAM lah, same concept. Actually O2 RAM does the same thing. So O2 RAM connect liquidity and also
market demand together. So yeah. And then this one's the app. Okay, so earlier apa yang saya explain itu ialah Auto-RAM kan. Auto-RAM ialah a platform for you to provide liquidity and then earn free from it. So Auto-RAM liquidity. So now we can talk about Auto-Pay. Okay, so Auto-Pay ialah aggregator. Kalau you pernah dengar Trip.com, Trip.com is a platform. Contohnya kalau saya nak pergi Malaysia today, okay, saya insert Malaysia, saya nak pergi destination, saya insert Malaysia. Lepas tu you boleh nampak a list of airline company yang which one yang paling mudah, then you pick kan. So Auto-Pay buat konsep macam same thing lah tapi in USDT. So it's a platform for you to sell and buy USDT. You boleh jual, you boleh beli USDT, stablecoin. So yang two main point here, to benefit here is the first point here, kita tadi kita saya katakan itu kita integrate 30 over crypto payment provider on off-ramp provider. Yeah, this one. So they are all licensed. Dia orang ada license, so the fund, the stablecoin, they are all very clean. And then we also support, kita support 175 payment methods. Ini maksudnya kita boleh integrate more user, we can welcome more user. Tak kisahlah you dari yang country yang mana, Indonesia, Singapore, Korea, Japan, mana-mana pun boleh sebab kita support banyak payment method. We coverage, global coverage lah, global, international, and then inilah ialah kita punya Auto-Pay MSB license. So MSB stands for Money Services Business. Sekarang Auto-Pay ada license ini. Lepas tu kita punya team, kita punya company, kita sudah submit, sedang apply more license untuk Auto-Pay. Okay, so dari mana asal you? So this one is quite an important question. A lot of people been asking. So okay, so biasanya kalau you are very familiar with kalau you pernah beli USDT stablecoin, you guna credit card, you beli stablecoin guna credit card kan? So it will charge you 4 to 6% transaction fees kan? But most of the people, orang biasa they will think 4 to 6% will go all to credit card payment networks, Visa, Master. Tapi itu salah lah. Actually, there's a reason why they charge 4 to 6%. So sini saya break down layer by layer so you understand, you boleh understand, faham sikit. So okay, first step, you are a consumer, right? You nak beli USDT. So you guna credit card untuk beli USDT. So 1.5 to 2% will go to credit card. And then 1.5 to 3% will go to this exchange OTC to match your transaction. And then the last one, 0.4 to 0.6% will go to penyedia likuiditas, which is liquidity provider. So sekarang, apa Auto-RAM does buat is, we convert pengguna menjadi penyedia likuiditas. So dulunya ini penyedia likuiditas hanya open untuk bank, big institution, bank, market makers, they all. So Auto-RAM, sekarang we found this opportunity and kita nak buka ini opportunity untuk orang biasa, semua orang. So today you can convert yourself from pengguna to penyedia likuiditas. Yeah. So ini transaction, the whole flow, transaction flow, bukan kita create, bukan something new. It's always in the market. So it's just that we found this opportunity, kita nak buka untuk semua orang. Yeah. Okay, so ini roadmap kita lah. So phase 1, phase 2 kita sudah siap lah Auto-Pay dengan Auto-RAM. So nanti saya akan tunjuk itu platform. And then for example, show you some steps and all. And then this year, tahun ini Q3, which is actually now, Auto-Pay kita akan list Auto-Pay di Apple App Store dengan Google Play Store. So kita sudah submit document and all. So we are just waiting for the App Store and Play Store to approve. Kalau approve, yeah. After approve, then you will be able to search from the App Store and Play Store. And the next one, kita ada AutoCard Q3 juga, which is in 2 weeks, we'll be launching. So AutoCard ini actually ini fungsi macam debit card lah. So tapi in USDT, stablecoin. So you boleh kalau you nak beli makanan, minuman, you nak beli flight, you book hotel, mana-mana pun boleh. Macam debit card saja. You can spend anywhere you want. And the last one, Q3 juga, AutoDex. Kita akan expand ke trading decentralized.
decentralized trading. Ya. Ini so far ini sharing tentang AutoPay dengan AutoRamp. So sekarang saya tunjuk sikit itu platform. So you boleh faham sikit, lebih banyak sikit. Okay, saya tukar Indonesian, close this. Okay, ini homepage AutoPay. So sekarang, okay, AutoPay, you tak payah register, sign up tak apa, apa-apa pun tak payah. Login pun tak payah. So you click beli crypto, it will redirect you to this page. Okay, Indonesian, oops. Ini dalam ini dah ada Indonesian. Kita guna English dulu. Okay, so hari ini, let's say for example, Indonesia kita boleh okay, contohnya kalau hari ini saya nak beli USDT stablecoin. So I insert the amount. You can see the platform here. See more codes. So ini, okay, hari ini dia kita ada 3 platform. Tapi hari-hari different ya. Maybe tomorrow, esok hanya ada 2, ada 1, 4, 5, 6 pun boleh. So hari ini kita ada 3 and Mercurio provide the best price and best rate. So kita pilih ini. Okay, so all this platform, semua platform sini you nampak sini ialah itu licensed crypto payment provider. So they are all very top in crypto space and they are all licensed. So I pilih ini Mercurio, I insert wallet address. Lepas tu you boleh choose payment method. You click ini and you can see this is all the payment methods that Indonesia supports. So for payment methods, different country they support different kind of payment methods. Maybe Malaysia sikit lagi, maybe Taiwan got more payment method, atau Australia they have more payment methods. Yeah, so every country is different. Sebab every country dia ada rules and regulations. So yeah, support method is different, payment methods is based on the government. So simple sajalah kalau you nak beli, kalau saya sometimes different amount dia ada different platform lah. No. Kalau besar sikit itu amount only hanya one platform. So kalau yang ini small amount, see, only one platform. Tapi yang platform lain, ini bangsa juga. Yeah, they are all licensed crypto payment provider. Yeah, yep. Okay, so ini buy, ini sell. So simple juga. Tapi ini you nak receive fund from bank saja, okay? Yang ini on Meta. Okay, so ini mudah sajalah, senang untuk AutoPay, untuk buy, beli, jual di stablecoin. Kita support other coin lah actually, but we mainly focus dengan di AutoRamp, USD. Balik AutoRamp, so AutoPay sudah. Okay, so okay, so in page AutoRamp. Okay, ini lepas you sign up, this is your dashboard. You'll be able to see this page. Ini homepage dashboard of AutoRamp. So the first one you nak buat is deposit. Click deposit. You click deposit. Dia kita ada 2 cara lah. Cara pertama hubungan wallet. Okay, kita support MetaMask ini, atau kalau you guna Token Pocket juga ada Binance, Bitget, Bybit. Yeah, so kita support banyak wallet. Okay, cara pertama to connect your wallet, hubungan wallet. And then cara kedua, you boleh scan QR code atau you copy and paste itu wallet address. Senang sajalah kalau you familiar with depositing your US dollar, USDT. Okay, so lepas you deposit, fund itu akan appear in your wallet USDT sini. Okay, so hari ini kalau kita nak provide liquidity macam mana? Provide liquidity to the market. So kalau you nak provide liquidity, you perlu transfer itu fund dari wallet USDT ke wallet staking. So you click transfer, you transfer the fund. Lepas you transfer, you akan nampak itu amount appear sini, wallet staking. Lepas tu you tekan stick. Okay, dia akan bawa you ke page ini. Okay, so kita ada 2, ini aktif, yang bawah itu pasif. So kita lihat aktif dulu, kita klik stick.
Okay, kita boleh scroll. Ini ialah staking page. So you boleh nampak all this trading pair, different trading pair. Okay, so kita okay, let me explain. Okay, so yang pertama ini trading pair ialah GBP, British Pound. So biasanya kita akan show ini nilai tukar lah, exchange rate. So exchange rate and also profit, estimated profit untuk trading pair ini 0.52. Maksudnya kalau you pilih trading pair ini, you stake ke trading pair ini, you akan untung based on this profit percentage 0.52. Tadi saya katakan liquidity provider, likuiditas penyedia likuiditas, kita akan untung itu range 0.4 to 0.6. So hari ini GPP ini, trading pair ini akan dapat 0.52. Okay, so always in this range 0.4 to 0.6. So kita ada juga ini total likuiditas. So maksudnya total likuiditas maksudnya the total likuiditas that this trading pair akan perlukan. So total you need 700,000, 770, 700,000. Okay, so remaining likuiditas, sisa likuiditas, so is zero sebabnya ini trading pair sudah di-fulfill 100% lengkap, sudah submit, sudah complete. So kita lihat yang ada, masih ada lagi yang portion ini. Okay, let's say ini ZAR. Okay, sama. Kita akan tunjuk itu exchange rate for the day, and then estimated profit ini rendah sikit lah, 0.539. And then you can see here, you can see here sisa likuiditas remaining kita perlu 300,000 more. So it's only 46%. So you'll be able to stake, boleh stake lagi lah. You boleh insert apa-apa amount you nak based on your available balance, atau 50% atau maximum. Okay. So biasa kita stake maximum lah. So after you stake, lepas you stake, you scroll down, you scroll bawah sini, you boleh nampak claim terkunci. So claim terkunci maksudnya kalau hari ini sekarang saya stake, esok pagi you boleh claim your rewards 24 hours later. So ini tadi saya stake, sudah fulfill. So after saya stake, saya nak cari mana saya provide liquidity ini to who? Where did my fund go? I bagi riwayat sini, history. I go to staking, active staking history. Okay, so you can see here, ini saya stake tadi sudah complete, terisi. So you can see here, kalau hari ini saya stake 10,782. Okay, so it will match to different transaction. See, you boleh nambah sini 18. You can see 18. Ini hari-hari tak sama lah. Hari ini 18, maybe esok 5 saja, atau boleh as high as 42, 30 transactions. Yep. So it depends on the market demand. Okay, so saya boleh check, let's say yang inilah 3,000 punya. Okay, kalau saya nak check 3,000 ini, saya provide untuk siapa? Saya copy ini transaction ID. I go to AutoScan. AutoScan platform yang untuk you to check and trace your transaction ID kan. Tadi saya kata, okay, you scroll bawah, you search, you nampak, after you nampak this search bar, you paste transaction ID yang you copy tadi. Okay, you can see here. 353529 kan? 3529. So you click on this, you tekan, you boleh see summary lah. Akan tunjuk your amount, status, into apa date and time. So lepas tu you boleh tekan arrow sini, arrow yang kecil sini, you tekan, dia akan bawa you ke BSC scan. So from here you boleh nampak all the transaction, where does it go. So this one, okay, you can see this Binance. This user from Binance, if we draw 3529, pergi wallet address yang lain. So here you can see lah, you can track lah, 1 hour ago. I just take this. Yep. So you can see, boleh nampak, you can boleh trace and track everything. Okay, so saya bagi contoh yang lain. Ini scenario satu, saya bagi, I try to find another scenario. I try this 500. This one done. Sekejap, saya nak cari scenario. Kita ada 2 scenario. Saya nak explain.
Let me find, because not every time we will have this scenario. Let me try this. Today we will have. Ya, saya rasa hari ni dah ada lah. Tapi saya nak explain lah, okay, macam okay, macam ini 99. Okay, for example, okay. Okay, tadi saya yang saya explain itu yang scenario satu kan, like 3529 exact amount yang sama dengan saya punya transaction. Okay, yang ini. For example, kalau transaction ini sebenarnya 183, tapi saya hanya provide $99. So maksudnya remaining $90 akan provide dari orang lain, yang liquidity provider lain. So kita ada dua scenario lah. So could be dua liquidity provider match one transaction. So kita ada dua scenario. Tapi hari ini kita dah ada lah. So ini depends itu market. Okay, so ini auto scan. Okay, so lepas tu kita go back product. Jadi whatever I explain itu active lah. Active means you perlu stake manually. You perlu wake up early in the morning atau in the afternoon. You boleh tengok and then you can go and stake manually. Tapi hari ini bukan. Satu hari boleh stake satu kali saja. Ini untuk aktif lah. Tapi kita ada pasif lah. So the beza itu ialah active stake manually and hanya satu kali. Satu hari satu kali. And then untuk pasif kita boleh stake dua kali. Satu hari dua kali. Tapi kita ada commitment lah. 1 year commitment. Sebab kita actually passive ini kita ada AI stake untuk you. Help you to stake. We have AI to help you to stake. So you tak perlu bangun lah bagi-bagi untuk go and check itu rate and then stake. Kita ada AI buat untuk you. Help you. Tolong you stake. So bezanya kita ada commitment lah. Tapi mengapa ada commitment? Because we need your permission. Kalau ada permission, kita dah boleh touch you punya capital lah. So ini macam bank punya fixed deposit. Kalau you you letak fixed deposit maybe half year, 1 year, you lock you right your bank. Actually bank does the same thing. Bank juga ambil you punya capital and provide liquidity. Lepas tu dia orang earn fees. Tapi sekarang you boleh earn fees yourself. Yeah, it's the same thing. So hari ini kalau saya mau stake, saya tekan stake. Okay, I look inside. Okay, so ini for example, ini saya sudah stake 1,000. So ini 117 ialah saya punya claim lah so far. So you boleh claim semua. Okay, so hanya capital 1 year commitment. Tapi rewards you boleh withdraw, you boleh claim dengan withdraw every day. Tiap-tiap hari pun boleh withdraw. Okay, so ini either you can choose to claim atau you boleh stake ulang rewards. You can restake your rewards. Restake maksudnya if you open another order here, dia tak akan campur dalam ini 1,000 sebab itu 1 year itu commitment hari different kan. So for example maybe this 1,000 left 340 days. Tapi kalau hari ini you nak restake, you will start 365 days again. Okay, so it's either you can restake your rewards ataupun you can just insert any amount. Sini saya ada 9,000 lagi. 9,000, 9,000. So I can stake any amount I want, 4,000 atau you mau max, you mau 50% pun boleh. Tapi kalau after ini akan ini akan create a new order lagi macam new rewards lah. Ini 9,000 tak akan campur dalam ini 1,000. Ya. Ini history live yang today stake provide liquidity 2 kali hari ini. Ini history lah. Ya, simple saja itu platform, itu UI semua. Okay, so kita sudah cover deposit, staking, nak cari history. Okay, ini profit mudah lah. You claim saja. Lepas tu ya ada satu withdrawal, penarikan. Okay, so for withdrawal, saya explain sikit lah untuk itu fees. So kita ada dua type of withdrawal. So the first type is wallet USDT. So hari ini kalau saya deposit,
the fund will go to wallet USDT kan. Kalau saya nak withdraw, nak ambil balik, saya nak klik ini withdrawal. Lepas tu tengok ini TNC, syarat ketentuan. You can see the fees here. Kalau less than 50k, kita akan charge you 3% atau $5 lah, whichever higher. Kalau 50,000 to 100,000, transaction fee 2%, and then 100,000 above 1%. Ya, ini fees lah, you boleh tengok sini. Kalau you sudah register and know, you can see from your withdrawal button here. Okay, yang ini withdraw first pertama, wallet USDT. So tadi saya kata, kalau today, hari ini you nak provide liquidity untuk market kan, you perlu transfer dari wallet USDT ke wallet staking kan. After you transfer, tapi okay, contohnya hari ini saya transfer ke wallet staking, tapi 2 minggu later saya nak transfer back, saya tak mau provide anymore. So saya tekan transfer sini from wallet staking, saya klik transfer. Okay, you can see here kita ada fees inilah, tapi bagi saya explain. So kalau itu fund dalam you punya wallet staking less than 90 hari, kita ada 20% fee. So between 91 to 180 hari is 10% fee, and then 6 months and above is 0% fee. So why do we have this fees? Is because we have this anti-money laundering policy. Sebab tadi saya kata kita integrate banyak itu license crypto payment provider kan. So all this company, their fund, their USDT confirm clean. They are all very clean USDT. So kita tak boleh risk lah to take all this so-called dirty USDT. So kita takut ada orang nak datang platform kita and wash so-called wash money, clean your USDT. So anti-money laundering lah ini policy. So kita akan strict sikit on this part. Tapi kita tak akan stop you from withdraw lah. You boleh withdraw. Kalau less than 90 hari pun boleh withdraw. Kalau hari ini you transfer untuk your wallet staking, hari ini 2 minggu later you want to transfer out, okay, tak apa. Tapi kita ada ini 20% fee lah. Yeah. So ini actually aturan ini untuk long term user lah. Kalau you nak buat long term, you nak earn profit long term, macam fixed deposit saja. Kita macam bank saja. So it's more suitable for long term user. So actually for long-term user, ini bukan masalah lah. Ini hanya we want to aim for better, healthier platform. We just want to be straight on this because we just worry that a lot of people will come to our platform and so-called clean their money. So this is an anti-money laundering policy. Yeah, because we need to berhati-hatilah dengan sebab kita work dengan itu license crypto payment provider kan. So kita perlu berhati-hati sikit lah. So far, like this, any question? Boleh nak tanya? Oke, sebelum kita terima pertanyaan, I give some summary first. Jadi mungkin ada beberapa teman yang baru join, belum paham. Jadi gini, bisnis Autorem ini adalah penyedia likuiditas ke pasar finansial, terutama finansial fiat ke cryptocurrency. Ya, kita sebagai jembatan. Jadi boleh dibilang bahwa Autorem ini sebuah bank digital. Nah, tujuan kita buat sesi ini adalah kita mengajak teman-teman menjadi nasabahnya kita sebagai liquidity provider retailnya kita. Tentunya ada pembagian hasil. Nah, jadi nasabah kita ada 2 macam tipe, di mana yang pertama adalah active staking dan yang kedua adalah passive staking. Nah, kalau active staking biasanya itu fleksibel. Kita bisa WD capital kita kapanpun, tapi tentunya ada term and condition. Kedua adalah passive staking, itu di lock 1 tahun. Jadi ada 1 tahun komitmen. Nah, active staking sebulan itu profitnya itu kira-kira 6-8%. Ya, kalau yang passive staking itu lebih tinggi 2 kali lipat, 12-14%. Nah, tergantung selera masing-masing, ya, maunya profitnya lebih tinggi atau mau lebih fleksibel. Nah, sekiranya itu ya, teman-teman. Jadi, ringkasan dari saya itu, kita mengajak teman-teman di sini untuk menjadi nasabah, tentunya kita kasih profit. Nah, profitnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Nah, mungkin
nanti sesi berikutnya Mia akan sharing tentang bonus jaringannya seperti apa. Karena tentunya kita kan sebuah bisnis jaringan, ya. Nanti mungkin sebelum kita ke sana, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman leader yang mau bertanya atau teman-teman baru yang baru bergabung. Halo, selamat malam. Sebelumnya Ya, malam. perkenalkan saya Ari dari Indonesia. Nah, ini ada satu hal yang saya ingin pertanyakan. Nah, itu untuk di aplikasi itu ada atau kartu yang masih belum tersedia. Nah, itu apakah ada batasan untuk kita bisa apply kartu itu? Terima kasih sebelumnya. Hmm. Jadi untuk saat ini saya jawab ya. Jadi untuk saat ini per akun O2RAM itu mendapatkan satu peluang untuk mengajukan satu kartu. Jadi satu kartu per akun O2RAM. Jadi gini, sekiranya kalau mau lebih dari satu kartu, ya mungkin bisa membuka lebih dari satu akun. Jadi akun O2RAM juga tidak terbatas kepada satu KTP atau satu orang saja. Karena kita mendaftar melalui email. Jadi satu orang mungkin bisa bahkan mempunyai lebih dari 5 atau 10 akun. Ya, semoga jawab pertanyaan Pak Ari ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain seputar AutoRAM sebelum kita ke sesi marketing plan? Oke, kalau nggak ada, oke, Mia maybe can move on to the next segment. Okay. Yes, Wait, hold on. This one, right? Right. yes. Okay. Okay, so sini ialah some calculation. Okay, so kita, so lihat ini dulu. Ini untuk active liquidity staking. Okay, so hari ini, from the left one, kiri sini likuiditas disediakan. So basically, ini ialah amount you deposit lah. So kalau you deposit amount between 100 to 999, you punya profit sharing pembagian keuntungan ialah 40%. So kalau you punya amount increase ke 1,000 to 9,999, so your profit sharing will increase to 45%. And then 10,000 and above ialah 50%. So ini ialah fix lah untuk the amount, the ratio amount. So today, hari ini, tak kisahlah you how much you deposit today, your estimated profit will always be the same, 0.4 to 0.6, because this is fixed. Ini sudah fix lah. Ini ialah itu range tadi saya explain just now lah. So ini fix, bukan something that we created. Yeah. So untuk calculation, untuk calculate how much you get untuk active liquidity staking. Okay. So kita lihat sini. Okay. So hari ini, contohnya, you letak 100,000 USDT in dari AutoRAM, di AutoRAM, and then you stake manually. Sebab ini aktif kan? You stake manually, you pilih Australian dollar dengan USDT. For contohnya, okay, contohnya, so Australian dollar bagi you 0.5%. So you ambil ini 100,000 USDT times multiply 0.5%, you akan dapat 500 US dollar. Tapi ini gross profit sajalah. To get your net profit, you perlu multiply 50% lagi. So 250 USDT per day is your daily profit. Yeah. So ini calculation lah, simple saja. You times estimated profit times profit sharing, that's all. So ini untuk ini untuk active liquidity staking. So for passive, actually calculation sama saja, tapi estimated profit tinggi sikit lah sebab tadi saya kata satu hari 2 kali kan. So ini profit ROI will tinggi sikit. Double up lah basically. So calculation pun sama saja. Okay. Selepas tu kita ada ini ranking reward system. So hari ini in order to be VIP1, ini requirement lah. VIP1, your requirement untuk personal liquiditas, so which is basically the amount that you deposit, ialah 100 USDT saja.
So untuk volume liquidity team, ialah you perlu bawa 3 friends. Okay, 3 friends. So each of them masing-masing 100 USDT. Okay, lepas tu you boleh dapat 50% on top of this. 50% of the volume, your team volume, liquidity volume. So ini requirement VIP 1. Kalau you nak increase, you nak level up untuk VIP 2. So you punya deposit, personal deposit pun perlu level up to 300 USDT. 300. And then for volume liquiditas team, you perlu form a team lah, one qualified team. So one qualified team macam one qualified team kalau ini V2 kan. Apa itu one qualified team? Team ialah tadi itu one qualified team is 10,000 right, USDT. Okay, so ini end goal lah. Ini you perlu hit amount ini. So tak kisahlah satu orang saja atau 2 orang. Kalau you nak 50 orang pun boleh. 23 orang pun boleh. So it's up to you. As long as this team hit 10,000, sorry. Yeah, so inilah one qualified team. Okay, so lepas tu kalau you sudah hit, you boleh dapat 20% of the whole team liquidity volume. Okay, so let's say kalau you nak increase level to VIP 5, okay, so your personal liquidity, you have to deposit 10,000 USDT. So lepas tu you perlu ada 3 team lah, 3 qualified team. So each of the team masing-masing 100,000 USDT. So 3 team which like this. So this is 1 team, 2 team, 3 team. So all has to be well qualified team. So 100,000, 100K, 100K. So these are all means qualified team. Ya, simple sajalah. So itu reward ratio akan increase ke 30%, 35%. And then kita ada same rank reward juga. So same rank rewards kita hanya apply dari VIP 4 and above saja. Ya, boleh nampak sini 3%, 3%, 4, 4, 5. Okay. So ini itu calculation nanti ya. Okay, saya maybe nampak complicated, tapi bagi saya explain sikit lah. Okay, so contohnya hari ini kalau saya ialah pengguna A, Mia pengguna A, saya at VIP 8, so VIP 8 is 50% ratio reward. Tengok VIP 8 sini 50% kan? Okay, so Mia saya ialah pengguna A, pengguna B ialah VJ. Okay, for example, so kita calculate VJ punya profit dulu. So same thing, tadi itu staking punya calculation. So 100,000 USDT times multiply 0.5%. Lepas tu 50%, 250 USDT per day. So ini profit VJ per day. Okay. Lepas tu saya refer VJ kan, saya bawa VJ ke Autorep. So saya nak calculate how much can I get. Okay. So saya akan ambil VJ punya net profit per day times 50% equal to 125 USDT. So 125 USDT ialah saya punya profit per day. Inilah profit untuk saya refer VJ ke Autorem lah. Yeah. So 50% is based on this one, reward ratio. Okay. So ini simple sajalah. So lepas tu kita ada overriding. So overriding, let's say VJ bawa kawan hari ini. Okay, VJ lah pengguna B lah, VIP 4. So VJ hari ini dia bawa kawan same thing, same calculation, tapi 200 USDT. Okay, same. Okay, lepas tu net profit ialah 500 USDT. Lepas tu saya nak kira how much can VJ get. VJ at VIP 4 hari ini. So ranking reward ialah 30%. So kita ambil ini pengguna C punya net profit 500 USDT times 30% equal to 100 USDT. So 100 USDT ialah pengguna B, ialah VJ's profit per day to refer to bawah friend pengguna C. So lepas tu saya nak calculate Mia punya net profit. Remember kan? I bring VJ, I refer VJ. So hari ini VIP 8, I'm supposed to get 50%, right? Tapi you tengok sini, saya ambil pengguna C punya net profit 500 USDT times 20%. So mengapa 20%? Because
VJ sudah ambil 30%. So remaining 30%, I can only get the remaining 30%. So 500 times 20% equal to 100 USDT per day. So 100 USDT per day ialah saya punya net profit satu hari. Okay? Ya, yang ini override, calculation override lah, overriding. And the last one, ini simple saja kan. Ini sangat mudah nak calculate. So kalau Mia, saya dengan Vijay, we are at the same level, VIP 8. So saya ambil ini estimasi penghasilan lah dari Vijay punya net profit. 5,000 USDT times 5% equal to 250 USDT. Yang ini final saya punya profit, 250 USDT. Ini one day, per day. Itu sajalah, calculation sangat simple saja. Tapi you don't have to worry, maybe look complicated, tapi ini lepas tu you boleh send to you guys and then you just slowly go through. Ini juga tak payah memorize, just understand the concept. Lepas tu you can just slowly plan, slowly see. Yeah. Any question about this table? Want to ask about the VIP stuff? Ada question tak? Oke, mungkin untuk lebih detail boleh ditanyakan ke upline atau leader masing-masing. Ya. Coret-coret lebih enak dimengerti, ya. Oke, continue maybe. Anything else? Ada lagi? Sudah done sharing, tapi kalau ada question boleh tanya lah. Oke, thank you Mia for your time. Oke, jadi teman-teman ada pertanyaan seputar Autorem, bagaimana penghasilannya atau teknisnya? Sebelum saya akan sharing sedikit promo karena ini adalah sharing perdana ya, karena Autorem masih sangat baru di Indonesia, belum sampai 1 bulan malah. Jadi ini adalah Zoom meeting atau sharing session pertama di Indonesia, dan untuk merayakan itu kita mau men-sharingkan promo nantinya. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada mungkin semua udah pada join ya. Jadi mungkin teknisnya boleh dibahas. Active plan in details, please. Active plan. Okay, maybe Mia can demonstrate. Can you demonstrate like how to do active staking? Do you still have balance? No. Okay, tak apa. Tapi I don't have balance anymore. Tapi okay, senang saja. Okay, so hari ini Autorem, after you log in, lepas tu you tekan produk sini. Tekan produk, you akan nampak. Okay, kita ada 2 modul kan? Active dengan passive. You tekan active, sini, stake. Lepas tu, you boleh nampak all this trading pair. Okay, all this are done. So, kalau hari ni saya nak stake, saya tekan stake button ini. Okay, you boleh nampak sini. Masukkan jumlah stake. You boleh masuk apa-apa amount you nak pun boleh, atau 50% atau maximum. So, biasanya kita masuk maximum lah, sebab satu hari hanya boleh stake 1 kali kan. Tapi today saya sudah stake, so saya dah ada amount lagi lah. So, biasanya tekan stake, lepas tu you klik stake. Itu saja. After stake, you scroll bawah, you boleh nampak ini, EGP. Sini saja. So, sangat simple, sangat mudah. Ini order terbuka lah, semua order terbuka. Ini order sudah complete lah. Pass order. Itu saja. Kita ada tutorial juga. Kalau you nak try, actually kalau you nak remember kan, you nak memorize kan, lebih senang kalau you register, you try to stake, then you tahu macam mana nak buat semua. Ini UI sudah sangat senang lah. More user friendly. Very easy. Oke, jadi berarti learn by doing lah ya, teman-teman. Ya, learn by doing. Ya, bagi yang mau tahu active plan mungkin bisa merujuk ke upline masing-masing. Saya ada satu soalan. Apa tuh Pak Su? Kemis, boleh tunjukkan lagi sekali tak? Kalau user dia bila dia set up passive punya kontrak tu kan, tiba-tiba dia nak surrender kontrak dia. Macam mana tadi tunjuk? Lupa. Okay. So tak boleh kontrak. Kalau ini, okay. Ini staking passive, kita ada commitment
365 hari kan, maksudnya 1 year. So ini dah boleh terminate. Ini you perlu tunggu 1 year lah. Tapi you boleh claim dengan withdraw you punya rewards every day. Hari-hari pun boleh. Ya, hanya itu capital dah boleh. Sebab kita ada komitmen lah. yang boleh tu aktif saja Ya, aktif saja. Aktif kita dah tak ada komitmen. Every day you can take. Ya. Yang pasif tu memang ada lock 300 Ya. hari lah. Tapi satu hari boleh stake 2 kali lah. So kita ada 2 choice for you to choose lah. Ada plus minusnya lah. Kalau aktif capital fleksibel, kapan tarik boleh. Tapi satu hari cuma bisa 1 kali transaksi. Kalau pasif dia 2 kali transaksi. Alhasil profit juga 2 kali lipat daripada yang aktif. Nah, cuman ada komitmen 1 tahun. Itu saja Pak bedanya. Just now he asked about, can you show the AML, the fee? Okay. Ya. Kalau kita mau surrender ya, capital yang aktif ya, ini adalah term and condition-nya, bisa dibaca. Jadi di bawah 90 hari, biayanya 20%. 3 bulan sampai 6 bulan itu 10%, dan di atas 6 bulan itu free. Jadi kalau misalnya pemain-pemain aktif mau coba-coba 6 bulan, terus mau tarik, silakan. Kita tidak ada larangan, karena memang fleksibel. Ya. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Oke. Ada lagi? Saya ada tambahan 1 pertanyaan. Nah, itu untuk kontrak. Nah, untuk kontrak itu apakah kontrak 2 itu sudah paten? Dalam artian itu kan ada kontrak yang harian untuk aktif. Terus untuk pasif itu hanya ada 360 hari. Nah, apakah itu hanya 2 itu atau bisa jadi nanti akan ada tambahan kontrak baru, misalkan di 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Terima kasih. Sekarang so far kita dah ada lah. Hanya option 1 sajalah. 1 year. Oke, terima Sebenarnya ya kasih. dua pilihan lah. Ya bagi yang mau lebih fleksibel, ya pilih yang aktif saja, tidak perlu diikat setahun. Nah, bagi yang memang percaya, memang oke, saya punya uang dingin nih, saya mau depositokan term deposit lah untuk 1 tahun, terima sekitar 14% per bulan. Ya, dibilang 7 bulan pun udah balik 100% gitu loh. Apalagi kontraknya setahun kemudian kita balik lagi 100%. Bayangkan berapa profit yang bisa kita dapatkan dalam 1 tahun itu. Gitu ya. Jadi ya bagi teman-teman yang memang percaya, kita bareng-bareng, kita staking pasif untuk mendapatkan profit yang maksimal. Oke, jadi tanpa berundur lagi, saya akan sharing promo ya kepada khusus komunitas Indonesia. Ya, walaupun Oturem ada di pasar luar, di China, di Jepang, di Korea, tapi promo ini hanya untuk Indonesia. Ya, maybe can you? Oke, saya akan sharing promo apa. Oke, sebentar ya. Buka. Oke, pada bisa lihat ya. Jadi mulai dari hari ini, sebenarnya mulai dari beberapa hari lalu, sampai tanggal 10 September ke depan, kita ada promo trip ke Chongqing. Oke, syaratnya gampang. Bagi leader atau investor, nah kita cerita leader dulu. Leader dengan total volume penjualan 5.000 ya, akan mendapatkan 1 tiket. Jadi tiket, visa semua ditanggung, dan itu turnya itu 5 hari 4 malam ya di Chongqing. Nah, Chongqing di China ya, itu salah satu kota tercantik di dunia itu ya. Jadi 5.000, dan syaratnya adalah untuk 30 orang pertama saja ya teman-teman. Jadi 30 orang pertama, kalau misalnya kuotanya sudah habis, syaratnya akan menjadi 10.000. Jadi kita cepet-cepetan dulu nih. Jangan tunggu sampai last minute, sampai bulan September pertengahan baru mulai ngegas. Ya mungkin syaratnya udah jadi 10.000 gitu loh.
Jadi mungkin bisa berdiskusi sama tim bagi teman-teman yang mau berangkat ke Chongqing bareng tim O2RAM. Ayo kita gaskan ya teman-teman. Oke, jadi sekian promo daripada O2RAM. Nah, bagaimana strategi untuk pencapaiannya boleh didiskusikan kepada tim masing-masing ya. Oke, teman-teman. Saya stop dulu di sini. Oke. Nanti posternya akan dibagikan kembali kepada grup ya. Bisa di-sharing ke teman-teman. Oke, sekian dari saya. Anything else from Mia? My side is done. Yeah. Oke, teman-teman ada lagi sebelum kita menutup sesi kali ini? Oke. Sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, siap. Jadi semoga sharing hari ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya melihat peluang bisnis ini mau tahu lebih banyak bisa berdiskusi ke pengundang masing-masing. Oke. Mm. Oke, thank you Mia for your time. Thank you. Thank you Thank you. Andrew. Andrew, is it here? Yeah, Oke, he's here, I itu think. dia. Oke, thank you Okay, Andrew. thank you. Thank you. Thank you. Oke, bye-bye semuanya. Thank Thank you. you ya. Thank you. Hmm.